o te whaatalofa atu Samoa, le nei fo I vaenga o le afiafi, le sufu o tu sunga I whaafia ngainga o na le atua, o tu sunga mwhantua le ngata fo I leo o tina matama matua ma lolo se tātou o tinu, fia lava se tafo le lau langi lo whaapiona mafuta mai ai, tātou whaafo isia le vi inga, pe tātou te whaafo I le vi inga I le atua, o ia lea na au mai le ola, o ia fo ina au mai le manosi, leo o tātou to e au ia mai le nei fiafi I lona lofa mlona hangana lei, o stasi fo I aso matango fie, ua whaopopo yaso le tātou wola, I le si fo I toi so ino le tātou a onga, ia po tātou Bible study o lo whaapeona, a whaangaso ina pēr, ia mo le sila fia I lātou, whaisina umi o na whaangaso lo tātou Bible study, po lea tātou te a o ina le tusipa ia, a whai o oio le te a whea lunga nei ono lai te fia sau su e kuse Hebrew ma se Greek pe ia lai se se le angu spa ia le ke a whea mai le teimi le nei ma na ia lau nofo mai pea se I e whaalongo no fu I mātou mata upu pe a whea o teimi mua le nei wa e a whea I lunga le lau pepa nei e a whai fu o tātou masani e tātou te a o ina tu spa I tātou a o onga I e tātou te ha o ina I o tātou malamalama I whiong pa ia le atua ia le alava la atu so o tātou o onga si tātou talo le tuol mātou ta mātu ina atu I la o fio le nei a fiafi ta mai yo a lofa se e fe ta lai lo wanganga fa moi lo wanganga po ia o lo mātou whaia o ngasili se I wha apeona ia ta tala yo mātou mata le anganga I le poto ma le malama se e a fio ifo ta tala mata o lau whanau ta tala mata o lātou wanganga si o lātou wa ai ma se e wha I loa ia te I lātou laua fionga le nei a fiafi ia whaalongo ina oi ia vaaya oi le nei a fiafi ia whaapeona la ngona ta ma awane I tauni o mātou la ngona a ia o sofia I mātou ta mai lo wanganga I o mātou whaatino ina ta ma whaamanuia I le whaalongo a lau whanau te tau fia nganga le anga uma to mawhai e sala veile mātou a onga mwhaalave lave fo I lau whanau o whaafonga I lātou ta ma se I tu uina le file mu ia te I lātou le nei a fiafi ini o lātou whaalongo I le whaalongo le poto e whaalongo I a malama ma ia whai lo fina ngalo ni ia mawhaiuna moa I mātou le manuia tama whaamanuia mai oi tama nei a fiafi le mātou a onga I o mātou moa le ola mai lau fio ono le suafa o Yesu ke riso o ole mawala au tuai nei amene ma amene Hallelujah. E ola tātou sa o lava tātou Bible study a pei lava fo I ona iai tam whai fo I e tuli le tātou taimi. Hey guys, whaatalofa te ate o tau uma lava o le au le tā ua o tau suafa I ono le tātou taimi. Ono le tau kau kurikuri ako kako taimi ne fiafi pa te alofa tele mo o tau. Amen. Sa o tā ua, I think ua whai lava mo o tā ua so o le se tasi o taimi o te whai atu e ave ese le mata. Le mata lea fo ile o le tali tonunga to e kalesia. Pe ave ese fo ile mata, fo ile le religious, po le mata fo ile anga nuu ia po o vaenga ie e tele na tangofi tātou au mai whai tau watu spaia. Pe o tātou tū maanga ia po le mea fo ina sauai. O le situ, o le tele o teimi o mea na wha matala tu tangata ia te o tou ma mea na wha matala mea te tātou. Wa pe o tu ungutu le fionga le atua. Ai tātou tele I whai tau ai. Masani ala no whai atu. E ave ese le matalen ai whao ngā lava e oe ia le. Whai tau lava e oe le fiong pa ia le atua. Amen. E le ngata laina. I think o la fiafine nei wai te le no o tā ua ia si whai tau lea. Ia po sa uia lea so atu si o tātou atu nuu I le whai tau wina ma le toia o wina tuspa ia. O le o te tau ma whai e toi wha a fo I lava oe e whai tau ai oe lau tuspa ia. Ai peke kango I race ese ia pe ave ese ia nisi o vaenga fui ina ia ma whai ona e va aia oe ia le face value o le tuspa ia ma le mea lefa ma le tuspa ia. Ona e tasi le tasi o vaenga. Ia pe ono whai atu, o le Bible study le nei, leo te whaatino ina, leo se Bible study a se tali tonunga se tasi. Le whaapio o se tali tonunga whaakatoriko le tātou tali le tātou te ao ina, po le whaakasa, po le worship center, ia po le alava whaasofitu, po le alava le tali tonunga. Le aila, si se era Bible study le afe mai lau sunga, te a whai o nai te tau tilo whapena, po le AOG, po le alava le tali tonunga. Pea se pai postari le te afe mai ai. Ai a whai lao nai te sau te fia I loga e oi e le tu pa ia. See for yourself. Man, ngā lai sa ol pai postari le te afe mai ai.
Pe a fai ona te fia me la e te la ino fai atu e ave ese ia vaenga ia a le fia file nei ona ua o te musu e confuse yo tatu o tunu le wingo o la utala. Amen. Au te mana o toe o wina lelei faafefea ona e faita wina le tuspa ia pe faafefea ona e su e ina le tuspa ia e au mai tutonu le fiong pa ia le atua pe no fai atu e iai uma lava ia tal tonunga ma le la toa o onga ai e ile o onga fa katoliko. Amen. E iai fo ia fionga ua matele e la to e ia o onga fa e fakasa right e ia o onga fa lo tu baptizo. Amen. E fo ia o onga fa asufitu. Ia pole a lava tele ni sia o tele la tim. Ele o tu sia se lima la fia file nei in ekalesia. But I really want all of us before he fo ma ko o onga ma to ekalesia. So ole fo lava ese. Ma le fa tu fa masino o ai ole la fa matala ina tu la fia file nei. Faafefea ona e faitauina le tuspa ia pe faafefea ona e su eina pe stali fo tuspa ia e mai tutonu le fionga pa ia le atua. Amen. E tutonu ole amen e tutonu tusi lea foi busuma le ono o le tusi lea amata yo foi mai. Amen. O tusi pa ia umalava e mai le nganga o le atua ia e au ngā fo ia e a oa oai e a oa iai e wha atonu ai e wha apoto ai fo i le ami o tonu. Ina ia ato atoa ona le le iai o le tangata o le atua. Amen. Tasi le tangata na ta no mai nei o le tusi pa ia la e le o se tusi pa ia mo se wha la potopotonga. O le tusi o afionga le atua e mo le tangata e to atasi. Mo oe. Whaangalo ia la whaala potopotonga ma onga. Ai manatu i fua oi a oi. Does that make sense? Yes, it makes sense. Tusa, o lai foi mai, ina ia ato o toa ona le iai o le tangata o le atua. So, whaateta inga la, a utango i whaitau le tuspa ia, o te le whaitau a whaatari tonunga, o te whaitau i mo au, ia le iau. Ele whape whaitau au ina ia le ilo to o lua. No, e whaitau au ina ia le iau. A le loa au, whato atango le o to o lua. A le iau, whato ama whaino tango o atu le whanau. Si, i tu tono le tusipa ia, wha mai o tusipa ia umalava, e le na o le whenga tuai pe na o le whenga fau, o awhionga umalava le atua, wha mai na tu sia e lona e mai e lona nganga, e sa o na tu sia e le tangata. Ai o le nganga o le atua, no sofia le tangata e tu sia. Amen. Wha mai o le nganga o le atua no Sofia Paulo, pe telu, o tangata umalava na tu sia fionga le atua. O le nganga la o le atua no Sofia ina i lato, na lato tu sia fionga le atua. Amen. Ai tatu tele i whaitau al foi upu lea e se fuluma le ono. Ma nei e al foi upu se fuluma le lima, nei lunga i fua, foi mai. Talu foi, let's pick up from verse 14 for mai. A o oe ia e tu mau o tala lea Paulo ya Timoteo for mai. A o oe ia e tu mau i mea ua haoa o inai oe. Ma ua mau tinoa ia te oe, ina ua e iloa o ia na oa o atu ai ia te oe. O a mea na oa oe Timoteo. A ua na ingalo ia te tatou o le whenga inga fau. Ele i tu sia me le whenga inga fau i tu si o le whenga inga fau. Na tu sia mai e Paulo le whenga inga fau, mai tu si o le whenga inga tuai. Lono winga. Na whaitau Paulo ma o e Paulo le whenga inga tuai. O mea lilo la sai to tonu o le whenga inga tuai. Lea na whai loa e lea nganga pa ia. Lea na tu sia i e Paulo le whenga inga fau. Le whaitau i tātou teimi nei. Amen. O mea lilo sa nā tia pesa i to tonu o le whenga inga tuai. E le i loa e nisi. Amen. Oi, guys. Amen. Ngau laku kaku supaya. Amen. Le anu ala fai kaua. Se uma fai sa ko pai vai aso le fai le sala on mianga. Ke lang fa sala kai la so te. Se lo saka me fai fai me or ko pai mer ko alisa. Dise o lava ya so fai se ko pai ai ama uhi. So i to tonu i ile foi upule foi mele tala ai fo timo foi mele fole la fo le fionga le fo mai a o oe foi sulfa a o oe ia e tu mau i mea uma ua o
I mea ua o oi nai oe le tano Paulo ia Timoteo ma ua mauti noa ia te oe ino ua I loa o ia na o atu ia te oe pe no fai atu ele I tusia e Paulo le whenga inga fau mai tusi o le matayo ma reko Luka ma Ioane no na tusi e Paulo le whenga inga fau ma tusi o le whenga inga fau na tusia mai I le whenga inga tuai o le malama la sa na tia I le whenga inga tuai na fai loa ele anganga pa ia Paulo tusia ile Paulo le whenga inga fau Amen. Le la tatou wo e vali atu fa melo fai upas fulman lima. Talu foi ina o e tamai titi ua e loa tusi pa ia. O a tusi pa ia ia ta ua I. Right? Ele o le tusi a Korenito po nisi tusi. O la e tala noa Paulo I tusi pa ia po a fionga le whenga tuai. Mai le kenese se I pa ia malaki. Tusi kenese se I pa ia malaki. O na la e tala noa Paulo I tusi na. Fai mai. Sa fai Paulo ia Timoteo fo mai. Talu fo ino e tamai titi. Ua e loa tusi pa ia. Ese matango fie fo mai. E mawhaia ona wha apoto ai ia te oe. E iu ai I le ola I le wha atua tua ua ia ke riso Yesu. O le mea pito siri lana tahu o te manao ia te oe e te maua. Ina ua whai tau e Paulo le whenga tuai. E umai fonga le whai tau e Paulo le whenga tuai. Na hi ulana whai tau le wha atua tua ia Yesu. Sau fo ila ia toe o ai ia I foi. Ia Timoteo, foi mai na loa talona e tamaititi. E o ina oe ina ia hiu I le wha atua ia Yesu. O mea lava le fionga pa ia le atua. E o ngā totonu tangata e toa tasi. O Yesu. A whai e te whai tau ala tusi pa ia e te le maua Yesu I lau whai tau. Se la lau whai tau. Tuso nai e le mata na te whai tau ai le tusi pa ia. A whai o nai te whai tau ala tusi pa ia. Ai umai fonga e se lau tatonunga e se mai a Yesu. Se la lau whai tau. Ona so o se tangata su e moni lava le tusi pa ia. A ona whai tau ala tusi pa ia. E umai fona na ia whai taua. E nā te maua le wha atua ia Yesu. O le winga nara tala Paulo. Fo mei o afionga e mai lo na nganga. Fo mai la I Timoteo. Fo mai talu fo ino e tamai titi. Ua e lo tusi pa ia. Lai tala noa le tusi a kenese tau le malaki. Fo mai e mawhaia ona wha apoto wai ia te oe. E iu ai I le ola I le wha atua ia ke riso Yesu. Amen. A o neina e tango e ese le mata leo te whai atu ia te oi. Le mata leo o tali tonunga manisi mea. Ai e tango a oi whai tau le kenese e tau le tusia malaki. E te maua ia o Yesu, o I o le ala, o pumoni, ma le ola, o ke riso, o I o le wha amuenga ola. Mea fo ina lena ina whai tau le eunuka I le tusia a Isaia. Alu watu Filipo. Lai whai tau. Fai mai la ia. O ai le tala no I ele perofeta. O tala no ia na ia. Po tala no I se isi tangata. Lai whai tau na I le tusia Isaia. Tango la I Filipo wha matala I ele tusi wawai. Tu sa sos tangata na te whai tau a fionga le atua. Whai tau sa o le fionga le atua. E umai fona na ia whai tau. E na te ilo o Yesu o I o le ala upumoni ma le ola. O ia o ngā tutonu o le tusi pa ia. Amen. E umai fonga. E na te le iangisi mea au gafa. E tu tasi mai a Yesu tutonu le fionga pa ia le atua. Mai ele kenese se I pa ia le whaalinga. O Yesu o ia o le tumutumunga o mea uma. Amen. A whai la pe no whai atu. A whai te whai taua le tusi pa ia. Ai e te le maua Yesu. Na ia le mea na se. Amen. Le la tatou wo I le fiafi nei. O le vaenga mua ai le. Ia e loa wa te le no ta ua ia. A foi. Ia vaenga I e tutonu o le. Le fiong pa ia le atua. Tusi lalo wha mau lalo mau ia fo. Ia wha au talanga o vaenga I lo talo tunga. Pe wha fiona e su e ina le tusi pa ia. O le mea mo ia e loa. E te le maua le ola e wha avavau I le su e ina o le tusi pa ia. Amen. Whaurutala whapena, e te le maua le ola e whaavavau, I le su e ino le tusipa ia. Ona e toa tele nisi, e eino la tau tatununga, whapea a oi la onga tusipa ia, pe whaitau le tusipa ia, pe tō anga e alu I le lotu, pe na te ilo fo ia fionga pa ia le tua. Toa tele nisi o I la tau e manatu, o laua la tau maua le ola e whaavavau. Amen. E alu lo se si la onga tusipa ia, whapea a le whama ia, ia pe maliu foi se si o lae
se I tu lou le au whaingaunga pa ia le atua, e aono o whaia le tala le ina ia wha malama le mata upu. E iai fo ia nisi o la lawu a vea ma whaife au. Right? O te leo wha le au ngā ina whaife au uma. No. O le au tala noa ui o le wha malama le mata upu. Amen. O I fo nisi o lai whaife au. O nisi fo o lai ti a kono. O nisi fo o lai lunga le, o tūlanga lea. O lai ngalu tonu ngalu ngā lea tua. Ai la to te le o iei le o lai wha vau. Na to te le o mo le o lai wha vau. Amen. Ia ta to ye. Ono te mana o e fa malama mua le vaenga le ina ia fa sa oloto mai tato. Aua nei fa se ina I tato. O le o ina po olo su tu spa ia. Fa ola ina le ta to vatu le mau. To le tu sia a Ioane. Amen. E ao ona fa vai se o onga mai le tu spa ia tu sia Ioane. O lona mata upu e 5. O le tangata le tala noi o Yesu. O le tala noa Yesu I le au farisaio. Ma le au tusi upu I la tau Yesu e su e a fionga pa ia le atua. Sau lo Yesu I le mata upu le 5. Foi mai tala Yesu, le tala no Yesu le au farisaio, ma tusi upu mai. E su e au tau I tusi. Le tala no I tusi pa ia, foi mai. E su e au tau I tusi. A wā ua au tau manatu tau te mawai le ola e whaavavau. Foi mai tala Yesu, o na e su e au tau I tusi. Kuspa ia. Malo tau manatu. E tau te mawai I nā le ola e whaavavau. Amen. Ai whamartala Yesu. O tusi fo ia olo o moli mau ia te au. Lai whai Yesu I le au farisaio. O nai tau te su e tusi. Ma le tau manatu. E tau te mawai le ola e whaavavau. Ai o kusi ngai ko ke whai kaua. O ngai moli mau ia te au. O lai tala noa tusi nai tu te whai taua ia Yesu. Fo mai nau tala Yesu, ai le ma whaie o tau ino, fo mai nau tala Yesu, ai le ma whaie o tau ino mai ia te au, ia o tau maua ai le ola. Amen. E te le maua la le ola e whaavavau, I le su e le tuspa ia. E te maua le ola e whaavavau, ina wa e maua Yesu lai tala no, I le tuspa ia. Amen. A e whai tawana le tuspa ia a ele maua Yesu. O nā la ele mea nai se. O nā fo I ele mea nai nisi. Amen. Mea lea lai no whai atu. Ave ese le mata whaatari tonunga. But let you read the Bible yourself. Tangoa o e whai tauna tuspa ia. Amen. Wai e hao no whai wai e pe no whai atu. Wa le o whai atu eva ese tatou mata tatou tatonunga ai whai taua tatou tuspa ia wa vera lo whai atu nā o te musu foi le te o confuses pe wha whea stari le kuspa ia a o lela utanga wha asino tu mauro tuspa ia pe ona whai le tala Paulo ia Timoteo whai mai a o e tamaititi ne e loa tuspa ia o e tamaititi e hi ui le wha atu o tua ia Yesu ke riso. Amen. Ke nese ia malaki a umanga e whai kaua e kasi alonga aunga o Yesu. Amen. Fa pe na fo ila I le tar no Yesu fai mai. O tusi na to te fai tauai. Fo me o to su fa pe o to te o ai le malo I le ola fa va. To atele la ila to. Fa pe ai a o su ele to spaia. Pe la to te lo fo to spaia. Fa pe la to ai sa o le langi. No. Amen. A fai e o mai fonga po le alava le o onga po le a fo ile e kalesia na iti to tonu e le tali tonu o Yesu o le ala upu moni ma le ola o la utala e se la te tonunga na ona so o se fai tawar tuspa ia e o mai fonga hi o Yesu le onga to tonu tuspa ia. Amen. Amen. So o se ala na te fai tawar tuspa ia e te tauna o mai fonga non te tonunga fai tau man fai fonga o Yesu la le onga tonu. Amen. Fa mai na tala Yesu, e su e o tau I tusi. A wā o tau manatu tau te mawai le o lai wha vau, lai wha apea lai wharsaiom la gusi upu. O le o I lako su enga lai ngei, e le ima se so tātou ia maka mai le kemi ngei mahau, e kusa maka ngaka ngei mea kau su enga la gusi pa ia. Man, they are student of the scriptures. This is their life. O le la tau le mata whai o yaso uma, o le whai tau o tusi. Tuspa ia, ma su e, ma au ili. Amen. Ai sau Yesu foi mai, ngai ko ki wha apea au koko ke mawino le wha vau. No, e wha mai, o tusi ngai ko ki whai kaua. O ngai tusi e wha tau moni mau e tau. But something so interesting here.
E o lai foi mai e tusi whaatau ia te ia. Ai se hale mea wala tau lei loa ai. Right? Ai se hale o lai mea la ina o pe a o onga. Wa a tonu ma tino ola ila to wa onga poni a onga kusipa ia. Wa o ingai o esu e ai. Ai la o ise a onga kusipa ia foi lele. O la e osu e uma mata upu marikene se kaunu malaki. Mo meo whaata oto. Mea umana la to te su e ina i le aso ma le aso. Ai la to te le o wa ai lava. La to te le o ilo apo i la tala no iai. Wa le lafu mali tala isu. O tusi fo ia. O lo o mori mau ia te au. Ai le ma fai o tou ina o mai ia te au. Ia o tou mau ai le ola. Tu so o lai whaata tau tusi i ai Yesu. Ai le o ma whai ngō mai ka ngaka i ai Yesu e mo i le ola. Amen. Hallelujah. O le. Pe no whai atu. O le. Le la tato wo pe fa fiona esu e ina tu spaia le wo tato wo mo mua e ave esele mele e te le moa le ola e fa vau e ala i lo su e ina tu spaia ma le faita win no le tu spaia. Amen. Ia ele ofo ile tu e sau PhD. Ia pole ala mo ke le ngi ku a ko lo PhD. Amen. Ona foi ele fa pe le fa nga inga le PhD pe le fa nga ina fa ilonga. Praise God. Amen. O ila tau ia, wo sa ili, o la tau tu e le tu le poto but wisdom. Some of them o lo te whaonga ina la tu materials o la tu singa, na maua mai la tu PhD whaftai le tu le loloto no e la tu aonga. Amen. Halu, whaafetai la, ai le ofo ai le atua. Amen. Pe sa o fo isesi le langi. Pe no fai atu, a tatou faitau atu spa ia, ai le maua Yesu i lau faitau. Pe umai fonga lau faitau ai te le tasi lau tal tonunga o Yesu o le ala upu moni ma le ola o i o le tumtumunga ne lau fai atu se se la lau faitau o tuspa ia ona i to tonu la fiong pa ia le atua so o sesi lava na te faitau o le tuspa ia o le whenga kuai pe nga ke whaikau anga le whenga kuai e umai foa tasi ale autu wana o Yesu tala na Paulo ya Timoteo na fai loa fo i le tusia le tono tusia ngā luenga le ngā lua le nganga pa ia e senta uma me ya Yesu. Amen. E aola ona e loa o Yesu o ia na te au mai le ola. Jesus gives life. O Yesu na te au mai le ola mai le upu. Au noa la mai Yesu. Amen. Au noa mai Yesu. Tutusa le lei al tuspa ia. Ma le observa ma ngus pepa. Tutusa le lei. Lei sona ese senga. Pe au noa mai Yesu. Wana o se tusi ya te faitau iai. Ele o iei se ola. Pe au noa mai Yesu. I think that's a really big statement, but that's the fact. O to fia ita to ma kako umalava nga kako feola me ofa i kau kusipa ia ele ima se ao nga ya kako. Amen. Nga la fu ike lo le fu kako ke lo uma ele ma fena tato be pelo i mena la nga fu kako experience no umalava kako uma nga o me kako kusipa ia kako laiki ele ima se winga ya ki kako mo nga o singa me e tau no kako mafu fau o pe ngi me kako kau lokoa ele so na o nga ya ti tato ile taimi le na. Not now, wa leo tatou I loa. We know better. La tatou atu I nei. O le avea la o e ma. Pero tatou te le maua I ai foi. I leo lai whaavavau I le sue. Au foi nei o tatou whaapea o le avea o e ma apostolo, profeta, whai evangalia, whai te au male au. E ofo ia Kevin. Au ane tatou whaapea o tūlanga. E sa o tatou le langi. No, tatou te le maua. E leo lai whaavavau. Se o ngā lava tatou te maua Yesu. Amen. O ilo, tatou te o mailo, whaafewhea ona avele tusi pa ia ma upu e ola. Peo no whai atu. Foi. E le whaapea o le a kuku e le tutusa fo I le nusi pe pa mare kusi pa ia. Pe a o mailo le area le lau tano iai. Whaafewhea ona avele tusi pa ia ma upu e ola. E olai oe ma olai ia. Tatou o le tusi ia. Amen. I le tusi le aluka. Ina ua mahea, ua maliu Yesu to e tū mai. Amen. Whaapu le tala. To e tū mai Yesu, whaali Yesu ia ti lato o e no e asile, le tū ngā mau o la fuua, o iei le tala o loua,
wa fo mo le to ya Yesu tu nga mau to tu mai la wa pe wa o pe fo le wa o pe se mata o fo le la wa va o ye tangata yu ta ia matangata ile fo i atono o fo o Jerusalema o le wa fo i mo me ruma sa le utala no so le ko ku mai Yesu so he mo se si ku mau mo wa ko la va nga ya o le la ye si so o Yesu ele o le so e to sfulu o Yesu aila istangata ye to olua o le usava vali lungo le awala o le o anga ile nu o e mau so le sava vali fo le o lungo e mau e o ana ile nu le o e mau o le ala o sau Yesu ile anganga amen so lo sau Yesu fo ile le wala o to tu mai lo sau Yesu join il sava linga le I really want you to know the story o le ala utango fight out se eva aile mafu anga ile ma le melo tano tu ya te oi e mawhai lava ona e whai tautu spa ia te le malama, right? For me la i o la fo o point lona lua po le me te whautala ina whaafewhea ona a vele tu spa ia ma upu e ola. For me la ia, whauta foi, ua o le to o lua o ila ua i le aso i le ai, o e mau le ingoa, o lo la va ma Jerusalema e ono nga fulu o se tatio. Sa a whetautala ai la ua ia mea uma ua whaia. Ua la whetautala ai ma whesui, ma whesu e ai, o na whaalata mai ai lea o Yesu, ua o whaatasi ma i la ua. Tu so o tangata i e to lua, o laua o ana i e mau. O la lai tala no i le mea lai tupu, i le toi tu mai o Yesu, i le peo whai atu, o peo o le headline leo ngus pepa le vai kaunga, i le ngus pepa o whai kola ukala wangai, pe se headline, fo i leo se mea lai tupu, le taimire na, o koe ku mai Yesu, o le mea renga kupu lai tala no ai tangata, o lea lai ele to o lua lea, o lai samvari, o lai oma karakala ngoa, o lai karakala ngoa i le mea le whatatau ia Yesu, au sauro Yesu join iai. Fumero le fai busuma leo, no foi mai. Ua puni tia o la ua mata, o lea, ua la le ilo ai, o ia e la ua. Tusa na sawa Yesu manutua oe. O Yesu, o lena, tai loa e tangata i Yesu. Sa la to iloa na iei vavenga, iei meetings, le ta ua tono lea, o lea, na ta ua fai purusu tasi, le ta toa toi, o la sa iei. O lea la ua oma i, nga sa ua Yesu sa ua lako ua whakasi, e wha mai ua puni tia o la ua mata, o lea ua la, ua le ilo ai o ia e ila ua, sa ua Yesu sa vari whakasi, e leo ilo arko o lua le, o Yesu leo sa, uso le karkala ngo ia Yesu, man me lai kupu ia Yesu, au laki leo ilo o Yesu leo ua join me ala ua la sa valinga, wha me la ia, ua whetala ia tu, ia te ila ua, o ea ia upu ua o lua fola ai, ua o lua lafo ai ai. O lua o Savavali, ma ua mata wha noa. O le tasi o ila ua ingo ia Kaleopa, ua tali mai ia te ia o wha apea mai. Pena o oe ea le au mau Jerusalema, ma le ilo o me o tutupu ai i ona pone. La fea ku Yesu, e menga ki, la me ki do fa ngo ai, mo do kala ngo ai. Ai fa Amerika la fo ya ka ma leo kale opa, mai pe anga o ka kale kongo o Jerusalem mai ki lo ilor me le kup. Fa me la au Yesu ala kala ngo me le ta Yesu. Ona feta la ye tu ai le o ia te ila o. O amea. Ona la fai mai ai lea ia te ia. O mea ia Yesu le Nazareta. O le profeta lea sa malosi i mea nana faia, a toa mana upu i lumo le atua malinu uma. Na tu uina atu foi o ia ele au fai taulanga sili, ma o tātou fai pule, ia whaasala ina o ia i oti, ma ua la tau whaasataro ina o ia. Sa mātou wha moe foi, o ia lava o le atongi o la ina Israelu, ai le ngata i ia mea uma, o lona aso tolu le aso talu o na whaia o nā mea, a ua mātou wafo lava, i nisi whawhine o i mātou sai le tuunga mau i le tafa o ata, e le i loa e i la tau lona tino, a ua la tau o atu ma whaape atu, ua i loa e i la tau a ngelu na whaali mai, he na whai mai, ua soifua o ia. O isi foi o mātou, na lātou o i le tuunga mau, ua whaapea foi, ona i loa i lātou, pei ona whai mai ai o whawhine, ai le i loa i lātou o ia. Ona whetala ia tu lea o ia i ate la ua, o tangata vā lea maloto whainga tā ona tali tonu i mea, uma ua whai mai ai le au perfeta.
E le tatau ea ona ti ngā o le keriso I mea whaapena. I le o ai o ia I lona mamanu. Ona whaamatala ai lea e ia ia te ila ua o mea ua tūsia ia te ia I tusi uma. Ua amata mai I a mose a toa male au perfecta. Amen. Matangofia ia. Tuso lena sa vali Yesu. Ua whaamakala mai ele au soolea. Ia Yesu. Ia le nafo. Le tala e whaatau ia Yesu. Ma le lor ko ruole. O Yesu rai kalango iai. Tangolo Yesu to e whaamatala iai. Mai tusi uma. Fumai mai. Ona whaamatala ai lea e ia te ila ua o mea ua tusia ia te ia I tusi uma. Ua amata mai a mose a toa male au perfecta uma. Amen. Pei no fai atu. A fai te fai taua le whiangenga tuai a e le maua Yesu. E se la le fai tau ngor tusi pa ia. Amen. Wa te tau lava ona uma lau fai tau. Wa tasi lava le me aunga iai. O lai wha te tau uma ia Yesu. Fai mai la ia. Wa la tau wha lata atu I le ai. Wa la tau o iai. A o ia ua anga atu peise I a aluloa. A ua le pulu nau ia te ia. Na whaapea mai, tātou te nonofo mai mā ua nei, a wā ua taunganga ifo le la, wa lata I le afiafi, o na ulu fale atu lea o ia lātou te nonofo. Ua ta oto ia, e tau mafa whaatasi mai la ua. O na tango ai lea, I le areto, ua whaafetai, ua tofi ma avatu ia te ila ua. Amen. Tango Yesu I a reto tofi ma avatu le vaenga le. Foi mai la I o fe upototas ma na I fe upototas foi mai. Ona pupula ai le o la ua mata. Ua la iloa o ia. A ua mau o ia na ia ila ua. Wa disappear Yesu po wa mau ese Yesu foi mai. Ona le foi mai ona la fe tau tala ha ilea. E le imu e o tā loto I tonu ia te ita ua. Ina ua whetalai o ia te ita ua I le ala. Ina ia whaamatala mai foi e ia o tusi ia o tusi ia te ita ua. Amen. Tu so le o le wingo le tala lau vaenga I foi mai. Foi mai ua ina ua tango Yesu vavae ia whalaoa ma ia a reto ma tufa whaaftai. Foi mai o inana whato a matala I maka lau vaenga I foi mai woi. O Yesu lea. Ai umalo ai ngimolo ma Yesu. Ia. Tu sala o umalo ua alu ese Yesu. Ai tu fai mai tala mai. Ole fo mai ona la fe tau tala ilea. E le imu ea o ta loto I tonu ia te ita ua. Amen. Let me tell you something. So se taimi lava I tala noa ina ai le fionga lea tua. Le afionga le atua. O so se taimi lava e whaamatala I Yesu la na afionga. E mūla loto. Amen. Foi mai le tala ale au so. Foi mai, ele I mū e o ta loto I le taimi na whaamatala mai e afionga le atua. Amen. O le tele o taimi te whai tau e le tuspaia. Umanga whai kauru kuspaia ele I manguia lau loko. Pea ngā fo ese se ele whai kaunga lau kuspaia. Amen. Wa so stangata le fai tau tu spaia. E te tau na sau fafu wa manuia lo na loto sia. Lana fa longo I afionga le atua. So se taimi e la ngona I le nganga o le tangata afionga le atua. E oli lo na nganga mamuro na nganga I tutonu. Na te iloa oi o le tangata ngasala. Na te iloa fo I faa mawalalo. Asea, so se taimi la vetala no I fionga le atua. E te tau ona la ngona I le loto o le tangata. O tala noa la, e te tau na tau sava vali ma Yesu, e ta ua la. Le sa vali, pe sava vali ma Yesu, e ma fai foi. Amen. O na tau sava vali ma Yesu, ai to tele iloa o Yesu, lai ko ki sava vali. Amen. Lale uminga e fai kaur kuspa ia, e kere ima wa Yesu kongor kuspa ia. Amen. Leva ina tatu fai taur tuspa ia, ai kako kere ima wa Yesu. Amen. Mo le man tatu fai mai, o le tatu sa vali mai Yesu. E sa, ako ngako sa vali mai Yesu. Ai le te tala ina o tatu mata tatu te vai ya Yesu. Asea, ono laua yei mata ia. Mata ia fa tatu tonunga. Right? Peno fai atu. Nana va esia kamalea, kako fai kaua lor kuspa ia. E umai fonga tatu te maua Yesu. Tatu te maua Yesu. Le o ngā totonu.
o le savalinga o le ala ua tatala mata ina ua tatala nei la mata o le auso o ua faapupula i Iesu fo mai ona pupula ai lea o la mata fai upu e tolu tasi afa mai ona pupula ai lea o la ua mata ua la ilo o ia a ua mou o ia na ia i la ua ona la fetau talai lea ele i mu ea o tā loto i tutonu ia te i tā ua. Ina ua fetalai o ia te i tā ua i le ala. Ina ua whaamatala mai foi e ia o tusi ia te i tā ua. A o tala noa Iesu mai le kenese e kaure whaalinga wa kusi a mose ma le au perifeta i tusi e whaatau ia te ia. Fomai tala tusi pa ia, le mai kala. Fomai a o whaamatala Iesu, fomai lau vaengai, fomai ele i mu e o tā loto i no ka whaalongolongo. Amen. Au ta whalongolongo ala e whaamatala mea fionga pa ia lea tua. Na tupu i tono tā loto. Amen. Lono winga. So se taimi lava te whaalongo i le upua lea tua. Pe te whaitaua i le tusi pa ia. E ao ona e maua Iesu. O te mana o ia te oa pe ono whaatu le ile tala no whaatu. E mawhai ono lua sa vali mai Iesu i le o langa le nei. Ai te le iloa lava o ia. Se ilonga lama e te maua le anganga pa ia o le anganga le moli mau ia te ia. Amen. Se ilonga lama e te maua le anganga pa ia o le anganga le moli mau ia te ia. Se tō mo tu se Efeso. Amen. Ona pe no fai atu. E mawhai ona e alu te aonga le aonga tu spa ia e au noa ma le anganga pa ia. Ma kua ma i mau le aonga spa ia. Mo ia. Me fai foi nai whaalongolongo mai tato o ngai no malanga pa ia e te le mau ase mea. Amen. Pe te whai tau o fotus pa ia o no malanga pa ia e ke le ase me te maua. Yes, e mawhai ona e loa ni foi upu te tonu. Ai te le ova ai le malama po o le revelation e tonu tus pa ia. Tonu tu se Efeso. Efeso mua. Amen. Foi upu e. Mana foi upu suma le fitu. Foi mai. O te talo le Apollo ia Efeso fo mai. Ina ia foa i atu ia te outou e le atua, o lo tātou ali o Iesu ke riso o le tamā e ona le mamalu, le anganga, e ona le poto, ma le whaalinga, ina ia outou i loa le lei o ia. O le anganga pa ia, na te whaamalama ina le tusi pa ia, ina ia e loa tonu ma Iesu, ona na sau le anganga pa ia e moli mau ia Iesu. Amen. So se taimi ala te whaitau ele tu spaia. Po a lava maka upu. Whaatua, whaamalolonga. O mea uma prosperity. O mea uma. E aunga uma lava. O Yesu lau ina uma lava mea uma. Everything is about Jesus. O le manuia o Yesu. Le manuia uma kako. O mea uma lava. Aiso Yesu ela tu spaia. E uma whalau Yesu enga. O Yesu le onga tutonu. Famaina i o tala Paulo. Famaina i o tau maua le poto ma le whaalinga ina i o tau i lo le lei o ia. Ia whaapapula ina mata o tau loto ina i o tau i lo le wingo le whaamoe wa i lona vala au mai ma le wingo le whaula i ngā mea le lei o ilana to finga ua silisili mo le au pa ia. Ma le wingo le silisili ese lava o lona mana ua ia i tātou o e whaatua e tusa ma le ngā luenga a lona mana tele lava na ia matuanga lue ai i a keriso ina ia toe whaatuina mai o ia na ie uoti ma whaanofo ia te ia i lona i tūtau matau i mea o i le langi. Amen. O to tono a fionga le atua o le anganga pa ia e mana o mia la e tātou le anganga pa ia e iaila au no ma le anganga pa ia e le mawhai ona whaamalama le tus pa ia. Yes. Without the Holy Spirit, ele mawhai ona whaamalama pe ete malama i le tusi pa ia. Hau te whetala na, au noa ma le anganga pa ia, ele mawhai ona e malama ma o malama i whaalinga ma le afionga pa ia ale atua. Le ima sesi mawhai ona i loa, ona e to atasi lava, lawa i le lalo langi, foi mai tala Yesu, e sau e moli mau ia te tuara tusi e Ioane. Ioannes fulma le ono. Amen. Ioanne lona mata upus fulma le ono. Tatu whaitau whai upus fulma le lua na it's fulma le lima. Fo mai. Whetalainga lea Yesu. Fo mai whetalainga Yesu. Wototoa ia te au mea e tele. Laita no Yesu ilona au so.
Fa mai. Watu toa ia te au me tele, e whai atu ai ia te outou, ai tau te le ma whaia ona talia I nei ona po. Whai mai le whetalai ngā Iesu I lai whai inona auso. Whai mai, o le tele mea I o ke fia kala ngoa kua ia te outou, ma o ha oi outou. Ai panga, e le ma whaino tau ma lama I le taimi le nei. Amen. O le la alu Iesu le sa taulo. E le malama na le auso po le ale wingo le sa kaulo le ale winga ala yonga fai le sa kaulo o le ale wingo le mali o Yesu o le foi le wingo lo ko ku mai o le ale wingo anga fe kalainga le ima se me o meanga malama le auso asea ona foi o lai ele tupu ma ele o yeile nganga o le tu e fa malama e ya te ilato. Amen. Mera tala Yesu, o le tele o me te fo mai ua totoa ia te au me tele, e whai atua ia te outou, ai tau te le ma whai ona talia I nei ona po. At the moment, le teimi nei. Mai, e le ma whai no tau talia sea, e le ma whai nko mala mai. La ngai le si mea ngai, o ngai po I sao tau mata le teimi nei. Fo mai la ia fo upre su tolu fo mai. Ai amaliu mai o ia, la tala noa lo fo mai. Ai amaliu mai o ia, o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni, e tai e ia te outou I upu moni uma, awa e le tau tala fua ia na o ia, a o mea umai whaalongo I ai o ia, e tau tala ai lava, ma whaailoa mai ia te outou mea e o mai. O ia lava, e vevi I mai ia te hau, awa e maua e ia mai ia te hau, ma whaailoa atu wai ia te outou. O mea umalava o le tama o ia te au fo ia, o le mea lea no o whai atu wai, e maua e ia mai ia te au, ma whaailoa atu wai ia te outou. Amen. Se I longa e saule anganga pa ia, whato a ma whaina whaailoa loa la. E whamertara Yesu, o le tele I o mea o te fietala noa atu wai, ai le ma whai. Amen. Tala Yesu, e le mawhaino tau malama le temine, se ilonga e sau le anganga pa ia. Le anganga pa ia la na e sau wha malama. Lona winga, o awhionga pa ia le atua e au noa ma le anganga o le atua. E le ai se ola. Ma e le ai fo iso na winga, tato te le malama mai. E le ola I fo ila se tangata. Amen. Tato te whaitau lava. Ai tato te le maua le winga pe tato te le maua fo le ola. Tato te mana o mia lalo na nganga. O le nganga le o le atua ea o ina I tato. Ina I o tato malama I lana fionga e whaitau oe. Ai tatala e peona tala noa Paulo ia Efeso. Ia fo a eto e le atua le nganga ia te outou I le poto. Ma le whaalinga. Ina I outou loa le lei o ia. Amen. A o tātou whaitau ala, pēo no whai atu. Na whaitau. Lau vaenga inga whai kaur kuspa ia lenga whai Yesu fo mei woto sue. Wha peko ke mo leo lai wha vau. Fo mele tala Yesu. O tusi umanga lau perfeka. O lai kalango ia kia. Na whaitau lau vaenga na. Lato te leiloa. E wha tau uma ia Yesu. Ai sau Paulo whaitau. Fo mele tala Paulo e Timoteo. Na e loa mea uma. Wha tau I tusi. E uma lava wha tua ia Yesu. O Paulo, o su er kuspa ia. La le se senga o su e Paulo kuspa ia. Ma le au fariseo ma le kusi up. O inga o kurupu renga sau I Paulo. Le fo e sau Paulo ma ila su kuspa ia. Ona la o Paulo mo faola ina wola le anganga o tala Yesu ona mata. Fai taulo e Paulo fenga tuai ke nese tau faalinga. O ile foi. Ke nese tau tu se malaki. Tu si mai e Paulo awa onga. O la tu si mai e Paulo. E onga tu tonu uma ia Yesu. Amen. Ai makwale loa le ile tulia ele yola ele tala ino la tu mata falenganga a o la vesu esu e yaso uma ai ona ele yola le nganga ele o malama ele ia lua ele nganga o le atua. Amen. Tatu wo tu si tatu ai mu le nganga o le atua le tono tu se isa Yesu matasi. Amen. Hallelujah. Il tono isa Yesu matasi. La sumatasi foi upu mua malua fa mai ai tupu mai ile lala au ile pongai o yese e tupu e fo ile ta tupu yona fa mai e a fio mai ia te ia le nganga o Yehova o le nganga o le poto ma le mafau o le nganga o le faatonunga ma le malosi o le nganga o le malama ma le matau ya Yehova. Amen. Hallelujah.
Paua le o le nganga le o le atua. A fio le nganga o le atua i lunga atu oe. E te mau ai le poto ma le malama e te whaitau a tatala i o mata e te whaitau a tuspa ia. Ma e ilo ai mea lilo lai tutonu a tuspa ia. O le toa tele lau tangata o lai fi nau le teimine le tuspa ia. O lai fi nau mai pe a lai whai kalungu spepa. Amen. E matua i ese amar fi nau o tangata o lai va ai le whaalinga mo o tatala i le atua mata. Amen. O so o se si foi la o tatala i le atua mata i le anganga lea. Foi mai, a whaila na tatala o mata. E te tauna ia te oi foi le mata o ia Iova. Te tauna e mata. Amen. Ko kere foi kangaka i le maka o ia Iova. A o le anganga lea. Foi mai o lea. O le malama ma le mata o ia Iova. E te tauna e mata o ia Iova pe e mo le anganga lea. A whai te le o mata o ia Iova. Ko e siaki la le anganga nga. Amen. Ona te tauna e mata o ia Iova pe e mo lo na anganga. A whai e tele o mata o ia Iova. Ko siaki kasia la le anganga. Amen. Ke ua e maua lumalanga i ene mea ta o le anganga e whamai o saufu e peo le anga. Whamai o saufu e peo le angelo le malama. Amen. Ta taula ona, ta talau tātou mata wha le anganga. O le anganga le ile poto ma le malama. Tātou e fwoi tua tu se Ioane, no tano e ni Ioane sumale ono. Ioane sumale ono lea ono ta fwoi upeli ma fo mai. O te alu atu ne ia te ia na awina mai au le tano Yesu le la to e alu fo mai na ia. E le ifesidi mai fwoi se tasi o to po fe te alu iai. Ua tu tumu o to loto i le whaano noa ina ua o whai atu nei mea ia te o tau. O lunga atu le tano Yesu ina ua o fwoi la ia masawa ina le au so. Pe a uma hore te misawa ina i te lato. Tupuna le ti ngai le au so. Le la ua o mai ile mafu ina whai tala le Yesu. Fo mele whai upuna a fwoi. A Yesu fo mai. Ua tu tumu o to loto i le whaano noa ina ua o whai atu nei mea ia te o tau. Mai la ia ai peitai iau. O le upu moni lava o te whai atua i a te outou. E ao ngā i a te outou pe a ha ualu ese. A wā a whai o te le alu ese. E le maliu mai le whesoa soani i a te outou. Ai a whai o te alu. O te awina mai o ia i a te outou. Amen. Malitala Yesu e le leilo na alu. Ina ia saule nganga pa ia ana nofo Yesu le lalolangi kasi ele Yesu ko o Jerusalema a fa ia o Yesu o Jerusalema le ima se ka ko ngi sa mo fa along le o ka ko le mala fo ila asia ona fo la tasi ele Yesu ai a alu la Yesu ona saule o le nganga pa ia e ai o ye me uma e nofo to tonu ya te tato e na te fa matala ina fo ila fio pa ia le tua. Amen. Fo mai la ia, a maliu mai foi o ia, le tano le nganga pa ia, na te whai loa atu i le lalo langi le anga sala, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga, o le anga sala a wā ua le wha atuatua i a te ia. Amen. O lo le wha atuatua i a Yesu, fo mai le tala tuspa ia, o le anga sala. Fo mai, o le anga sala a wā ua le wha atuatua i a Yesu, o le ami o tonu a wā o te alu atu i lo utama, to te le toi wā ai mai fo i a te au. O le whaamasinonga a wā ua whaamasinoina le alii o le lalo langi nei. Me ia lai tala noa Yesu, i so o maro lalo marwhau suma luana me tala Yesu, o tutua i a te au me te le alim whainu tala noa tuai. Amen. O le anganga lao le atua, e sau o ia ea o a ima whaatonu ia te tātou, i le ami o tonu. Amen. Ia fio ngā lea tua. O ia lana tu sia la fio ngā lea tua. Amen. Amen. So, e tāua la, pēno whai atu, e tāua ia iai lea nganga pa ia. So, o se teimi e te whaitau atu spa ia lau te whai atu, a e whaitau atu spa ia e au noa ma lea nganga pa ia. E te le maua le winga. E te lewa ai fo i le talaina fo i o mata. Mea nai ala ino whai atu ia te outou te la fo le tatalo ia e feso i outou te talo ina le tatalo le nā. E feso e mua. Whai upus fumar fitu wha solo i lalo. Wha maritala polo la unei tatalo tu u yeilo i ngoa. La tato wo al tatalo le te manao. This is one of the prayer masani na maa whai amal mātou a inga. You know, tele na a ona whai maa lotu moe. Ia na matango fila ia au mai tuspa ia o tuu yo maluma. You know, this is the truth. O na mawhaitau o lolai whapea. Ina ia fōa i mai, ele atu o lo tātou o Yesu Keriso, o le tamā e ona le mamalu, le anganga e ona le poto ma le whaalinga, ina ia i loa le lei e Kevin, ia whaapupula ina mata o Kevin, le loto, ina ia i loa e Kevin ne wingo le whaamoe moe, wo i lona vala au mai.
ma le winga o le faula i ngā mea le lei, o lona tofinga, ua sili mo le au pa ia. O a fionga ia le atua po o tatalo ia. Ma scriptural prayers, tango au mai whai mau tatalo. O la lau e tatalo ina le finangalo o le atua. God, I'm telling you, o le teimia na whai e tatalo lea. You know, within few months, you kaka whai kau kus pa ia foi lele, man, e pei e whaali me le atua, pei e paudu mai foi lele, lau wa ai e fionga pa ia le atua, wha malama mai e no nanga, ngai sea, o lau au mai le a foi, wa wha apupula mata o le loto, ma le mawhau. Not just only me, but I learned that from a lot of great men, Kenneth Hagins, also Smith Wigglesworth, lot of great men of God, this is their prayer. O la tu talo lea. E fia I loa la mea lilo le malo o lea tua. This is the prayer for you. O le tatalo lea le au apostolo. Ia whaapeona whaapupula ina mata o tātou roto mo tātou anganga. I o tātou I loa lea tua ma le whaamoe o lea tua. Amen. So, tango la oe vaile tusi lea Efesos fut fitu. A whai tau anu I lalo. Tu ia I lo ingoa. Amen. Whai mau tatalo. Le hao ke mi ke ala mele tai au. Fai tau talo lea ku ia longo, la fiafi lai moe, fai tau talo lea tu iai. Amen. I'm telling you, within 1 month, alala ve te fai tau ma e consistent le mena te fai atu te oe lo fai tau tu spa ia. La eva aifo I le sui o lo fai tau tu spa ia. Amen. Le o tango ta o tia te oe, it's not a secret. Le o tango ta o tia te oe, le au wala e vave iona e malama I le fiong pa ia le tua. Amen. So, amen. O lisi la vaenga I le fiong pa ia le tua. O le whaafefea ona vae le tuspa ia. Whaafefea ona e vae ina le tuspa ia. Whaamaulalo o le tātou te o lava tatala. Pino pe whaafefea ona e stadi ina le tuspa ia. I tono le lua Timoteo. From the scripture le tātou ai. O te le o whaalea o ngā ina. Guys, o te le whaalea o ngā ina o ngā anisi o buto o tele. La fu I lātou au wala e o I lātou tuspa ia o their methods. Ia pole a fu ni lātou la sanga ma lātou steps. Amen. I lunga o Kevin Life Ministry o steps ia le o tu ina atu e te tango I o e study tu spaia. Amen. Whaingo fie ma ia e mua le anganga ma le winga le tano tu spaia. Amen. I tono le lua Timoteo e lua whai upas funma lima. I really want to highlight a verse for you guys for mai. Tala le aporo le whai a Timoteo for mai. Ia e tau ma whai ina I avea oe ma le ua fia mai I ai le atua. O le whai ngā luenga I le aise mea e mai, na te vai tonu ina le upumoni. Rightly divide the word of God. Na te vai tonu ina le upumoni. Okay, guys, this is so important. O I le vahenga lea, ne lau whai atu. I le toa tele o tangata ke risiano tangata lo lotu no o tala noa I ai. Te le o whai atu whape o siri so ulotu spa ia manisi mea. But in my own opinion, o le toa tele o tangata, they quote the verse out of context. Pe lātou tele o iloa. E lātou tele o vai tonu ina le tu spa ia. O vaenga tā ua e tauna e iloa. A e whai taua tu spa ia. Ia eva aipo o whea le whea ngainga la iai. O le ale mea lai tala no iai. O lalo le whea ngainga tu wai. Under the law or under the grace. Is it in the new covenant or the old covenant? Because e ese. O lalai te tango vai whaapena. Ina ia e loa. Ma ia e loa foi. O le tusi pa ia. Pe o le lua Timoteo mta upo e lua. E le whaapena o le Paulo le tusi a Paulo. E le I vai ina whaamata. Upu ma foi. Upu le whaingo le tusi pa ia. No. E tasia le tusi atoa. Tasia le tusi atoa sa tusi. Ai ona la na vai ina le au skola ia malato faia mata upu ma faia lato foi upu ina ia ma fai ona fai ngofi ona sue ina ia ma fai ona fai atu ia lua Timoteo lua fai upu suma lima onga era ia sue mo na mena mo ai awa fai ku ngai sue ma se me ke fiu sue fa tai lai le tua mole ono le na fai analyze ia mo me foi upu tu spa ia ma break down le tu spa ia na ia ma fai ona sue so e aula no tātou malama. A oina e vai ina le tuspa ia. Ele o se novel. Ia e whai taua a toa le tusi. I always encourage you guys. E manao e te whai taua le whai tusi e peru. Whai te inga le leia na tātou tano tusi e peru. Le no au mai enu tā upo e wha le te le na out of context from verse 1 to verse 11. Amen.
ina ua o ina mata upuna to tele tangata na to yo ala to fai tau mata upu mo e kauri kusinga nga ko fai mai kia fo mai Kevin le ko ama ko loangai e sa o menga fai mai out of context your quotinga. Why? Because it was automatic o ngatu tonu e kia i piko lu man piko i kua a ola ina e alu su ele tu spa ia fai tau a to ale mata upu. Amen. Ia e fai tau a to anga na mata upu mo na mata upu e o maka upu muri o le ale mea lai tala noa a to ye tusi ona fato a e to e alu la ia e to so a ele malama to e fo e fai tau mata upu lai luma atu po le ale mea lai tala noa ai ona e tele na sauce foi upu o la to e fo e to e fa manatu le mea tala noa mata upu mua. Amen. O lo tau fai vatu ia au wala nei ina ia e loa fa a fefea ona so e ina lai fiong pa ia le tua. Amen. E aona e maua le nganga pa ia i to tonu ia te oe whanau fo wina whanau lo nganga ia lo te lio Yesu e ve mali ima whaola a Yesu e fwena tus pa ia e aona e whaitau e malama a ve ese le mati o ata i so tantununga e tanga oe whaitau tus pa ia i e malama ese ha ono le tus pa ia ina ia whaale ina le tangata o le atua ele ina ia whaape whaale ia ise ha se whaala putupotonga no whaale le ia le tangata o le atua whaale ia oe le te whaalonga mai. Okay, por fu oi la kala ukeli. The Bible is for you. Amen. It's for me. Amen. So, fai tau a toala le tusi na ia malama. Mua. Ina fatu am fai lola ia ona e adfa ta ingala. Ta toi mai se fa ta ingole mero ta no te o le telo foi upu out of context. Ta tu se mata yo. Na se fa ta ingalo ta mai. A ta tu fai tau le tusi lo mata yo lo mata upu e. Malu foi upu e fa. Amen. Pera foi upule fale la tato o mai pro fa pepo tu afa mai ona fetalai tu wai leo Yesu ya te ia ya oi nei e ta watu i se tasi si tu amata mai ona fetalai tu wai leo Yesu ya te ia ya oi nei e ta watu i se tasi ia e alu ina ia faali oi le fai taulanga mai e avatu le taulanga na poloa ia i mose e fai ma fai longa ya te ila tou. Amen. Fa felan tato vai tonu ina foi upulea. I to tonu al tu spa ia, or fenga fauna tu sir foi upulea. Ai a tato va ai ile fea ngainga la ia ilalo. Olea, o lai lalo le fenga tu ai. O lai faile mele o le umana fa mama, ona to faila i o le mele fa mai ia. Ina ia failo ai le fai taulanga mai a vatu le taulanga na polo ai mose e fai ma failonga ia te ila to. Ile fa mama hina. O lai tala nol foi upule i fenging tuai. Ai lai fa tala ai Yesu fa mai awana i fa ilo atu. Ngo mai lo ngisi fa pe mai o le o ngale Yesu fa pe. Ma quote me fina wai o tasi foi lo foi upola foi inisio lo fa pe ona fa malato le fa ta wai na ile fa malo longa foi le fa ilo fa malo longa ona foi upule. Ala tatu vai tunga. Tatu tele ola ila lo stula fono. Le tatu tele ola fenging fo. Amen. Ona sino fa te ingo lo tanga vatu. E tau avatu ele tala fo ilele ina ia awana I quote out of context. Le tusi. Amen. Awana I ne I quoting ala tusi pa ia. Ai le au mai ai tu tonu ole a. O le context po le mata upule nei a. So, o le si tu la utam fauta no le fiafile nei. How to meditate the word of God. O te loa umana tatou tano le mata upule na tatou growing up spiritual le tatou tanoa I le meditate I le upole tua au te mana o fese fa te inga la fiafile nei. Amen. Is that right? Te tatou tanoa pe fa fiona fai le fa te inga. Amen. Ina ia mawhai ona yes tu se Yosua mta upu mua fa upe valu fa meltala ele I te ai lo mai ele te ai I lo ngutu le tusi o le neitu la fono ia ma fau ia I le ao a toa ma le po. Ina ia e ana e fai e tusa ma mea uma ua tuusia I ai. Ona manuia ai lea ia te oe o lo wala. Ona e manuia ai lea. Amen. O lo su e ina la tuspa i peno fai ato tuspa ia ele mo se whalapa putonga e mo oi. Amen. O lo tango la su e fumai a o la ina e ma fau. Ele tutusa la le meditate le upo le atua. Ma le ma fau fo ile le pe o meditation e fai e ista tonunga. Le fa pe they empty their mind. No, o tangata la o le atua a meditate ele empty inga le mind e feel le mind. Right?
O le tele o meditation fo ia te tonunga fo ia le nei whaapuda mai se. They empty their mind. A o te tonu a o ngatu spa ia. O le upu meditate le tonu I remembering the word. Pe mata the word. O I tusa they fill their mind. Pe whaatumu le mawhau tangata. Ile upu ale atua. Fo mai la ia fo mai Roma nai fo mai tupu whaatu tua tonu lono. Le Roma se furu fo ipu sumar fitu. Ai te tonu la ile la fo Roma se furu malua fo upu lua. Amen. Hallelujah. Tonu le Roma se furu malua. Foi upu lua. Foi mai. Awa fo I tau te amio whaatasi mana nei lalo langi, ai peitai, ia le liuina I le toi fuata ino auto roto, ina ia auto su e pese ale fina ngalo le atua, o mea ua le lei male maalie male ato otoa, for my do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may approve what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. O le meditate lara tangata, ole wingo le upu suia le I pe transform le wingo le upu transform le I o to lo fo le butterfly le pepe fo le e tu se mua caterpillar sau lola I tu tonu le cocoon. Amen. Fa to a mo le meta o le butterfly tu se ese le species le nei mua ma tu ai suia avea ma butterfly. Amen. Peta to wo le process nga caterpillar saule ila fo ilona cocoon fa to a holola ia avea ma manulele ia pe avea ma butterfly transform from another species ilesi species o le wina le na o le upule le I transform ma tu asuia o e mele tangata tuai e avea ma tangata fo. Amen. Sa ma tu ile anga la no ie oi sui me ya o e lele ma tu a pe ya o le angel. Amen. Ole winga ngale upu transform letter not just by I for my do not conform to the pattern of this world but be transformed. Ole upu transform la le na olo no winga na le I mai lava ile isi ile tangata tuai a vea matangata fo. Amen. So e aula ona e loa ia ile meditate na utana mese fate ta inga pe no fa yatu le lava ma fai ma tato fate ta mua tonu Filipi fa si mai mua se na fo si Filipi fa tu e vatu foi upule o te lona uto lo wana tano mua fo mai le au soi fo upe valu fo mai le au soi o le toi upule nei o mea uma ua moni o mea uma ua ta uleleia o mea uma ua tonu o mea uma ua mama o mea uma ua matango fie ma mea uma ua longo leleia a fai foi o isi mea lelei po o se tasi mea e vi ia o tou mana tunatu ia lava mea. Amen. O mea ia tato te mana tunatu o le lisi le lau mai I. Amen. Fa fea la ona fa atino le mea ta o le mana tunatu. Fa te tainga ono le tele o taimi. A o tato fai tau tu spaia. Ke le anga laku kako fai kau kako wolo. E alu loa lava. Nga umalo fai kau. E pe fa apasi e lau fai tau le tele o mea. Ai, o ise kai mi wai fai kau o ku spaia e fai kau ko le upu fo le mesa salamo. E kau ko le upu fo le sela. La tu sumele sela. Lono o le wingo le upu nga pause and meditate. Ia pe to think about it. Lo winga na le upu sela. Ola na e tau le upu sela. Ko lau sela o lau fai kau nga. Ia ma e ma fau nga. Ma e ma fau nga ile mea na tala no meditate ile upu le na. Fa te ta inga tato o fes fa te ta inga. Amen. Fa fea ona e fai tau o tuspa ia Ioane. Lono mta upus fumal fa. Amen. Ke leo keimi ka ko fai kau roa sa walo fai kau runga e fai kau pera ke fai kau re kala le fa ngongo vo le ai te wo o me rola lo fai tanu ta suma lua. Amen. Sa walo fai tau o me fai suma lua fa pe mai lo e moni o Yesu le fetalai o te fai atu ya te auto o le tali tonu mai ya te au e fai lava e ia o ngā luenga o te fai e fai foi o ia mea e sili ia mea au wā o te halu I lo tama. E moni o te whai atu ia te outou. O le tali tonu mai a te au. E whai lava e ia ngā ruenga. No winga e. O tali tonu ia Yesu. O te whai ngā ruenga ina whai Yesu. Amen. That's what this verse say. Okay. E moni lava. You know, now you are meditate. You are breaking down the verse. O lai te tau ma whai te ma fau. O laua e pause. Ma e ma fau. Ma e tau ma whai se ia.
o lawa e memorying po o lawa e tau memu me mua le upu ale atua se i o le upu ale atua i lo wanganga o lai laku le upu kau lo mafau pa o lai te mana o i o lo wanganga amen hallelujah tu sala le wa e no fo pe no fa yatu pe o le povi fo le wo toe tango toe luai mai fafo le vaona ia aya mo toe tango toe lamu le fa ngo inga tuina kat o la wo toe tango toe lamu tu so te mine na ai langa aya fo le ngala kwa aya so se vao sa lo ngofo toe luai mai lo fafo vao mo toe lamu lo la i fa to a toe follow i lo ton pe fa pe na la le na tu role le meditate tu so le upole tu na e fa longo ai le la wo toe la tu fa le ko ngofo lo e toe ma fa lo amen o le wo toe tango toe au mai fafo le upole tu e koe kaula i koe meditate le word o le tua. To e whaafau e lo mawhau. Au whaafau lo mawhau o i lo wanganga. Amen. O lo wa mata na whaile suinga mai le avea o ma ketapila. I le cocoon se i o ina avea ma butterfly. Amen. O le suinga o le transformation. Transform oi mai le tangata tuwai i avea oi ma tangata fau ya kiriso. Amen. So, o le life, meditation. Amen. To tele ni so ila to lai popole. Amen. Ya afa yo naite popole. Ya tato wortu se matayo. Amen. Tato wortu se matayo no foi upue. What's the verse? Matayo no ta upuono. Amen. So foi upelua lima. Amen. Tato tau mer foi upelua lima, foi mer foi upelua lima ole nei, foi mai ole melea o te fai atu ia te auto. Awane auto popole yo auto wala. I mea tau te ai ma mea tau te inuai. Po auto tino. I mea tau te ofu ai. Hele siri e le ola i mea e ai. Ma le tino i le ofu. I auto va ai i manu fedele. La tau te le lulu saito. Pe se le sele. Pe fa aputu i le fale saito. Ai whanga ina i la tau e lo auto ta maa o le langi. Ele siri e auto. Ele siri e lo auto le i lo la tau. Luinga la le mako i mangi ngare kuspa ia. Le fai meltele tu sipa ia. E au ke pe pole le meu ke ai, o lava, o me e sidi aku la wala. Loko i fo mai. Meu ke va ai le mang, ya ale fu le ke va ai le mang. E ngofo le mang, e va ai ku le mang, la fe le mai mang, ai le ma se mang o popole. La fe le fo la ko o la o le vang suma li e fu o la au la fa fanga inga ile tu. Okay. Ala fa merkala ku sipa ia e sidi aku la le na ngoa ole. Sidi aku o le mang. Ai le o popole le mang, ale popole a. O la fa me sidi aku le mang. Lai le popole le mangu. He o so I want to popole. Okay. Now le we meditate. Po o la we tau memu me mua la fion pa ia le tua. You pause tu so wale sau lo fai tau alu noa. Po wa alu noa lo fai tau. Ale wa sau nofo meditate lo le upole tua. Amen. O ina lo ala ave se le fefe o mai fonga meditate. Wa makwa e ko fio ko va ise fefe ko ngia ke oi. Waru ese le fefe. Ai wa sau lo fa tua. Amen. Let us be anxious with nothing, but in everything in prayer and supplication. No for puna. Awo te popole. Ayo ta talo. Okay. Awo le popole. What does it mean? Awa. Awo le popole. Amen. Aya. Amen. Tu so lawa e toya. Meditate le upu ale atua. Amen. Peno tala no atunga. Lawa e meditating le upu ale atua. O le me mua lena la le a forma ta upule tala no atu na nei la mele nei le fa ta inga le meditate ia pe foi how to meditate the word of God fa fea on e ma fau lena upu fa ta inga na over tu na nei e ona e nofo ona i alu no ala faitau a to mo tu si e malama le context o le tusi to e sau lo e nofo lo ma e faitau ia malama le leile ila fo tusi le nei ole fatita ingala nale no vatua ole si vaenga tu sia ilalo how to be transformed by the word of God fa fea ona liliu pe feliu ina oile upu ale atua amen tu no le mo le Yohane ele ole mo le Yohane mo sorry guys Yohane mo fa upu mo fo mai sai le amatanga le loko, sai le atua le loko,
O le atua fo i le loko, the other translation says o le upu, sai le atua le upu, which is o le tano loko o le upu. So le tanga tu le upu le inga ia maua le winga le tautano tuai, sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo i le upu, ia po le loko, amen. So i le amatanga, sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, amen. Foi mai la ia, o le atua fo i le upu. Foi mai la ia mta foi upu sumar fa. Foi upu sumar fa na foi mai. Ua liu tino tangata le upu ia po loko. Sa mau foi o ia mai tatou. Na matou mata i lona mamalu. O ile mamalu lava lea o le alo e to atasi o le tama. Ua tumu o ia i le alofa tu noa ma le wha mahoni. Ua liu tino tangata le upu. Amen. O le tusi pa ia. Amen. Nanga le o ia ila kusi pa ia wha ale tia te autou. A o le tusi pa ia. Amen. Ele kai a transform le kusipa ia. Pe a fai ele fai tau le tangata. Amen. Iai male nganga o le atua. A o laina e fai tau le tusipa ia ma e meditate le upo le atua. O le ala o sau le upu manofo i tutonu ia te oe. A o laina e sa vali fo. O lau e sa vali fo ngawa e winga e pe o le upu. Wa liu le upu lena e fai tau ai. O lau a tino mai le upu. Wa liu tino le upu. Amen. Fai tau oi le alofa. Fai mene metala Paulo. Pesu sunuina lo tino ele eise alofa. Wa e fai tau wai o mai lalo fai meo le fa atu o le fa moe moe ma le alofa. E fai meo le sili o yo mea umo le alofa. Ina ua umana e fai tau. E nofo ma e meditate le alofa. Mai ua iana eva ai tunga o esa valifunga. Wa e moa le alofa. O e nofo ia ile mata upu ma e meditate. Wa mata ona. Saua winga wa e winga. Wa lofa o winga. Wala wa ile lofa le tu e te oe. Fa mai wa ufa pe lava na lofa mai o le tu e le lalolangi. Ina wa e nofo mai mafau fau. O le atua na lofa mai le lalolangi. La via ia oe mafaile o lai whaavau mo oe. O inala wato e maua ilo wa lofa. O le lai te meditate le upu lea. Na umai fola ia. O au ngā nuenga umai e fai lunga o le lofa. Wa liu tino le upu le ne fai tau tuspa ia. O la wa whenua ifo a lofa. O la wa whenua ifo ono sai. Ina ua e fai tau ma e mawhau ia ono sai. Fai mai ia le leima ato o toa le ono sai. Ina ua sa vali ifo lau e fai tau. Tu tupu me longo langa. A lai lawe li ifo alofa. Lai li ifo ono sai. Wa liu tino tangata. Le upu rena fai tau ai. La wa liu ifo tangata. We are the walking Bible. O le mea le na e ona e fai tau ar tuspa ia. E le o se novel. Le e te fai tau ar tuspa ia ina ia e faia. Liu tino tangata le upu. A fionga le atua, a ele faia, ele o liu tino la. O lai mana o mia ele upu, se tino e ngalue hai. Peno fai atu ai, o le upu, o le anganga. Fumatala Yesu, o upu o te tala no atu ai, o anganga i la atou. They are spirit. O le fionga la le atua, o le anganga. Ona na mai le anganga, e su ela ele upu le, apo le anganga le o le upu, se tino e ngalue ai le lalolangi le nei. Mea na ala ina fa mai Yesu, ia nofo la upu I totonu ia te outou. If my words abide in you, and you abide in me, a ola na latu le upu le nofo ia te oe, ta talo le oe tu sama le upu na tonu ia te oe, o na tali le ole atu tu sama le upu na tonu ia te oe. Wa liu tino tangata le upu. Amen. So, o le fai taunga la tu spaia, e te sue, e mo oe. Au e te fai tau ina ia e la ungai. Au e te fai tau ina ia fai ingisi me ke KLM mai me. Au vo te fai tau te fi na wai. Amen. Ai e fai tau ina ia avea oi matangata ia a toa ile tangata o le li. Amen. Tutono tu se Jakob fai o tuai. Amen. Te ingisi la asanga si steimi o me ta ua te vatua. Tutono tu se Jakob. Amen o tato teimi a. Jakob lo na ta upu mua foi upu afo. E luas fu matasi. Amen. Foi mai. Mai o lea foi, ia la foa ia I mea ele e lea umama le leanga e sili, ia talia ma le wha amawalalo le upu ua tutoina. Ia o le upu ua tutoina. Amen. O lea e mawhai ai ona whaola ina o tau wanganga. Ia po le loto, le tano duspa ia a le whaperetania the soul. Fo mai, a ia whai o tau mai ana I le upu, ai aua le na ona whaalongolongo I ai, e whaase ina ai o tau e o tau. O le wingo le upu ana I o tau whaia.
Ai awana I tau na whaalongo, be a doer of the word. Not just a hearer only. Amen. Aia whaia. Whaia. E te tango e whai. Whamaila I whai upu e hafo e rua tonu. A wā aise tase whaalongo I le upu ai le ana pena te whaia. I ai. E tusa ia maritangata ua vaava ai le whaata I ona lava mata. Na whanau maia. A wā ua vaava ai o ia I a te hia. O nā alu ese lea. Ua ngalo loa le winga o na mata. O iri foi upu le te whai atu ia te oe. Po le a lava lo walu le onga kuspa ia. Ai e sau ai ke le I whaia le meanga e a onga le onga kuspa ia. Whamela ia. E makua le ia se winga. Pe ia oer kaka ngā vai whaaka. Ngā umanga vai kai au ilo uru maseru. E aru ese, ora kei mianga aru ese e ngalo ako ia ke oe le meanga vai whaaka. Amen. Whamela ia. Tu sa lava la pete a onga le onga kuspa ia ai a ele whaia. Ele ai ma se winga. Kukusa le leia marka ngaka ele ia onga le onga kuspa ia. Amen. Kukusa le leia tangata ele ia onga le onga kuspa ia. Male ka ngaka langa onga kuspa ia ngake le whaia. Le ai se senga. Amen. Whaalongo, pero tangata I loa whaitau. Mare tangata ele I loa whaitau. A whaia I loa e Kevin whaitau. Tutusa le lei au. Mare tangata ele I loa whaitau. Pe a whai o te le fia whaitau. A whai o te le I whaitaua pe elo ia te au se mana onga I whaitau. Tutusa le ala au mare tangata ele I loa whaikau. Asea, e mate ele o whaitaua umale mea la kau whaikau. Kuse ele uilua kaka le whaikau. O au le ilo whaikau. A olo whaafikau. O ke le manga o e whaikau. A o tangata lea. O lai fia whaikau. A nga kere o whaikaua. Asea, ele ilo whaikau. Kukusa le la maa ua. Asea, ma kere o whaikaua o manga. Lau lolo whaafitauri. O te ele o whaitaua. Amen. Whaape nā foi la. Le meo tangata ai alu le angotu spa ia. Pe alu foi po pai postari mele ni. Aina te le whaia. Amen. O lawa na iloa. Ai na te le whaia, tutusa le lea matangata na te le o iloa, po le hane me whai. Same, asea, la te le o whaia o manga. Amen. E le heima se senga. Okay, so, e ta taula, ona whai. Whamaila ia, a o le matua mata I le tūla whono le saolo tonga, ua ato atoa ona le lei, ma ua tū mau I ai o ia, e le se wha longo ma le wha ngalo le natangata a ole ana I le ngaluenga mana I whai unga whamai e manuia o ia I lona lava ana o le taimi lava e te whai awana I taunana e whaalongo a o le taimi lava na e whai ai le upo le atua whai mai le tuspa ia e te manuia o le manuia la lae e le tangata o laena te whaia e le o ia I le tangata o lae whaalongo pe ke ngofo mai lava ma e manguia lo loko I kako pai postari. A ele whaia. Na o le manguia lo loto. E peia o le whatu e pa ui lunga o le papa. Na o la ato e mate. Nga o ngei e ke whaalongo e manguia ai. Kai ao, ai le se fua. Ai a whaia te whaia. Le upu le atua te whaitaua o e mai ola le ono sa ima lofa mwha maa ngalo me umarei ne. Wha mena le tala tuspa ia. E manuia o ia I lona lava ana. E te manuia I le mea te whaia. E te le manuia I le mea te whaalongo I ai. Amen. So a hola ina e su e tuspa ia. Ia e mai taua mea ne wa utara noa tu ia te outou. Ia outou I loa. E te le moa le ola I whaavau le tauna no su e tuspa ia au noa ma le anganga o le atua. A e whaitau atu spa ia e te le maua Yesu. A e maua ili ko keno ngisi kari kongunga. Ma ngisi awa onga. Bea nga selo whaitau. Amen. Ta tauna aunga uma. Ma o ngā tonu umar whaitau ino le tu spa ia. Tasi lava. Na o Yesu. I o tatou maua le whaatu tuanga ia te ia. Amen. Whamaila I o tala tu spa ia. O le si lava enga o te fiat Amen. O whai hako me munu muri lea. Ko e waku pe maresi mene. Amen. Foi upo e lua se fulu. Momoni a kopo. Foi upo e lua se fulu. O le law of interpretation. Ia po o le tūla fono le whaaliwinga tuspa ia. E ao ona agree uma foi upo le tuspa ia. O le winga ola utala. A whaitana noi le alofa. E le fete e nai le moli maua pe. Telu ma le moli maua. Paulo ma le moli maua Yesu upoa. Mena e a lai ona e whaonga hina le tūla fono. O le interpreting no tuspa ia. Awana isi I mese mawatasi. Fau ese a onga. Fai kau a ko a po le ale va ai uma isi tangata
tonu ona e tasi ale nganga no tusia e le confuse le nganga o le atua a confuse o onga o le tangata a o tuspa ia agree it's because of the lack of knowledge ala yona tato fete nai ai o tuspa ia tasia a tala no ile alofa mai numa le makanga kau ko falinga e kasiale au ngole alofa le tano e taula na agree a fai o le lei te tauna tala no mai le lei luma e kasia kau ai kua e tasiale mta upu le lei le atua e kaulanga agree foi upu ai ale agree ni foi upu siaki lo fiolo siaki po le makanga ke fai amen hallelujah so for me le foi upu le mo bete for mai na sila fia lava e ia ana mua a ole I fa vaina le laulangi a ua fa alia mai I ona po nei amen Yona po nei e ngata I ona autu bea la she ka ko maunga bea la wole sa ola maunga u ka kuilunga anyways fa ngata ila ina alta to fa yupu ole verse le no tausu e atunga na nei there's no private interpretation of scriptures yeah, I'll look up for you guys. Nefa mai ele tala just pa ia ele mafai ona tu tasi se afiong pa ia le atua. So se afiong pa ia le atua e yailo na fa vai. E yailo na fa vai. E tataula ona awai uma ia fo agree uma ia fiong pa ia le atua. Ele fete na ia fiong pa ia le atua. O te loe ala na fete na ia fiong pa ia le atua ono I tatou. Ai le o le atua ko sia ki kase kwa o ile hallelujah o le lua pete ta upu mo foi upu lua surfo mai ia mo I loa le nei mea ua le ai se vala anga o ile tusi e faa matala fuahina I'll bring up the for my knowing this first that no prophecy of scripture is of any private interpretation so yo to iloa e le ku kasi se foi upor kuspaia amen e yailo na mafua anga pe yailo na pe yaile winga na lai on fai pe so tai foi la fion pa ia le tua amen hallelujah so o tato a onga na ne fiafi o se vaenga no mana o te alu e fai lo mo ia ai le I or kemi or ka kom ka upu foi le ono o te iloa o tele lava no uta ua le mea lea o le vaese le mata o lauta tonunga manglai nei ai au foi no fiso soani atu pe fa afefeo na study la le scripture po le ala le metotia te faitau ai le tuspa ia e pei ona wai te tau no uta uina tunga ini mawhaina tasi o male lau pepa I kako ia inunga amen kasi o male lau pepa tatu te faitau ai le tuspa ia foi le tatu te faitau ina ia malama ai au foi ni faitau e tatu te fina wai ia faitau fa tuspa ia ina io tatu faia ma ia o ngā ia te tatu amen ai ia umai folau faitau ngā tuspa ia ia umai fonga o lai e tasi le me aunga umai ai amen o ilo le me aunga yelo faitau pe umanga e fai korpus pa ia e umai fonga e fai korpus pa ia o Yesu le o ngā tutonu o me uma amen fa manuia le tua ia te o tau Samoa e nei fo ia fiafio le tātou o onga le nā ia pe how to study the Bible ia pe fa feo fo i ona e so ina le tuspa ia ine e mawhai o nā o ngāle upo le tua ia te oe sa vali mai Yesu ia whailoa e lo nā nganga ia te oe mo tātou mata umata tala o tātou mata whaale nganga ina I o tātou I loa le fina ngalo le atua leo whai wina le tātou o ngā nea fiafi I le tatalo lea le talo le tusia e Peru le tusia e Feso mtau mua o lea o tatalo ina I le talo lea Paulo le na whai a Efeso ina I whaapeona tatala I le atua o tātou mata whaale nganga na tātou ifo matalo le tua mātou tamau te talo ia te oe ina ia fo iatu ia te o tau e le atua o lo tātou wali o Yesu Keriso o le tamā o lona e ona le mamalu le anganga e ona le poto ma le whaaringa ina ia o tau iloa le lei o ia whaapuro ina mātou tau loto ina ia o tau iloa le winga o le whaamoe o ilona vala au mai ma le winga o le whaula inga mea le lei o ilana tofinga ua silisili mo le au pa ia ma le winga o le silisili ese lava o lona mana o ia I tātou o e whaatuatua
e tusa marenga rue ngalo na mana tele lava. Na ia matuanga lue ai ia Keriso ina ia toe whaatu ina mai o ia na ye uoti. Ma wha anofo ia te ia i lona i tūtau matau i mea o i le langi. Wha manuia le tua i lau whanau le nei e fiafi wha manuia o lātou loto i e wha peono lātou sue. Sue lava i lātou i lau o fionga i o lātou i loa lau o fio. Ma ia tupulo lātou whātua tua o lātou sue. Sue ma lātou ma fau. Ma wha avano ino o lātou te misa. Ilia to ia te oi. Ta tala o lātou mata wha lea nganga ma wha i loa ia te i lātou. Le mea moni e wha te tau ia o Yesu ke risolo mātou. Li imolo mātou wha ola. Wha foi pelevi ngai lau o fio. Nei masa i o i le wha vavau lava. Amene ma amene. Ia, tātou toi wheloa i sa moa i le aso a tofi, ia lātou e se so ongo le tātou prokalame, ia e no walue pa ia le tūle na ina ia mawhai ona fiso soani ia te oe, ia malau sa i linga fo i le neiva aso, ina ia mawhai ona tasi se aunga i tātou te hanga i umai le fiong pa ia le atua. Manu te reina toi whasa usango sa tātou watunu, tātou toi wheloa i le aso tofi le tūlai valu te minei, Kevin Uruiva le nei, alofa tele moe, tātou toi wheloa i soifua ia. Mama